Znači, odmah da pohvalim restoran, meni ne dobivate na papiru. Dobijate ga na tabletu. Na primjer, kolač od jabuke i karamela i odmah vam pokaže sliku. Živjela, živjela. Moram samo napomenuti kako je ovdje usluga, najbolja usluga koju sam nikad u životu doživjela, onako se sjeća konobara. Ja sam naručio hobotnicu. I za glavno jelo ja imam tartufe. Petra i Barbie jedu desert od kruške. Ja sam opet drugačiji. Bok ljudi, ja sam Marko Kukurin, dobrodošli u novi video. Kao što već možete vidjeti iz naslova, danas vas vodimo u najbolje ocijenjeni restoran. Ovoga puta smo ja i Petra odlučili imati gošću, danas je to Barbie Afrika, a čak smo i prešli granice Hrvatske, tako da danas vas vodimo u Srbiju, točnije u Beograd, tako da idemo vidjeti što naši susjedi nude. Evo za početak pročitat ću vam nekoliko recenzija. Kaže vrhunska klopa, dobra muzika. Prelep ambijent i dobra hrana. Fantastična hrana. Prelep ambijent, a tek hrana, uživanje za sva čula. Evo ovdje su čak priložili i fotografije. Apsolutno predobro iskustvo, sve preporuke. Odlična hrana i vrlo ugodan ambijent. Uvjerljivo jedan od najboljih restorana u Beogradu. Svako je jelo vrlo posebno, kreativno i ravnoteženo, a sve na tanjuru je promišljeno do najsitnijih detalja. Evo ovo su samo neke od recenzija. Kao što možete vidjeti po slikama i videima, zaista izgleda neki next level, tako da se zaista veselimo i ništa najbolje da odmah krenemo u najbolji ocijenjeni restoran u Beogradu. Ćao! Dobro večer! Uvod ste vidjeli, danas vas vodimo na jedno vrlo zanimljivo mjesto. Vodimo Barbie i danas nam je ona posebna gošća u našem serijalu Najgore i najbolje ocijenjeno. Petra, gdje danas idemo? U najbolje ocijenjeni restoran u Beogradu. Da! Yes. Tako to je. mi se veselim, to smo htjeli, to smo čekali. Da, jako je. Evo, snimamo vam cijeli dan, ali ovom se zaista najviše veselimo. Ja i Petra ovo redovno radimo u Hrvatskoj, ali zanimljivo mi je da ovo sad pokrećemo i u Srbiji. I da imamo gosta, prvi put imamo gosta. Da. Idemo da jedemo. Tako da idemo vidjet, očekujemo puno, zato što smo vidjeli tanjure i fakat sve izgleda jako fancy i lijepo. Da, ali kasnimo, Idemo zbog tanjira. Like, share, subscribe i vidimo se u restoranu. Bye. Voila, stigli smo. Ja kad hoću da jedem. Kasnimo samo 15 minuta. Najsretnije. Kasnimo 15 minuta, ali već mi se sviđa kako je lijepo osvjetljeno, tako da idemo unutra. Morali smo i rezervirati stol. Ovdje ovo je. Što se tiče la carte menija, za svako jelo imate objašnjenje, alergene i kada pritisnete trebalo bi da izađe slika. Sad neće izađe na svakom tabletu. Aha, recimo cool. ali to možete i da se kombinujete. Znači, odmah da pohvalim restoran, meni ne dobivate na papiru. Dobijate ga na tabletu. Evo, na primjer, kliknete na to i odmah vam dođe slika. Evo, na primjer, ovo, predobro, to mi je jako cool. Odmah vidite kako poslužiti jelo neko. Evo, na primjer, kolač od jabuke i karamela i odmah vam pokaže sliku. A šta misliš, ideš na ribu, meso, šta jedeš? Mašica kao za predjelo bi uzela sipu. I ljudi, naručili smo. Što si naručio? Ja sam naručio za predjelo hobotnicu i za glavno jelo radu, tako da mi je cijeli meni riblji. Ja sam o radu i uzela sam sipu. Ja sam uzela sipu i tjesteninu neku Neko vegansko jelo. Bundevum, tartufima i ostalo. Živjela. Znači... Ja pijem sakicu. Barbie uvijek family friendly, samo ja i Petra ovdje izmišljamo. Ali vino... Sad se jabuke. Živjela. Da, liči. Jako je dobro. Moram samo napomenuti kako je ovdje usluga, najbolja usluga koju sam nikad u životu doživjela, onako se sjeća konobara. Konobar je bio ekstremno pristojan, davo je preporuke. Da, jeste, baš je bio fin, baš je bio dobro. Da, ne znam kad sam zadnji put to doživio, dosta se ne znam, da. Znači, mene ovo malo podsjeća, pogotovo ovi stropovi, ne znam zašto, na nekakav Titanic, na nešto malo nek starije. Evo da pokažem svoj outfit. Danas nisam nešto pretjerano fancy, kao lijep jesam, ali nisam stavljao sako i to. Kupaona je lijepa,
jako čista, ima te male neke detalje, ali nije neka ono jako velika, ali ugodna i lijepa je. Znate da ja uvijek moram pokazati to. Ovo vam je dobrodošlica od kuvare. Od kuvara u pitanju je domaća pileća pašteta s redukcijom Cuba Libre koktela od uzgo i sa strane po jedan Bloody Mary i malo da se zagrijete dok čekate predjela. Super! Hvala! Svakako jako lijepo jer ovo je dobrodošlica, znači ovo nije u cijeni, nego je ovo kao od njih nama. Znači, Barbie ponovno preskače alkohol, ali zato Petra... Ja nikada. Ja i Petra nikada. Žive li vi meni? Barbie isprobava za nas. Daj, prelepo. Jel fino? Prvo fancy tanjuri Barbie i Petre. Naručile su isto. Daj blice. Evo, doslovce na sekundu, dobro. Ja sam naručio hobotnicu, ovo je konfetirani krompir, bolje da vam ni ne objašnjavam puno jer nećete ni shvatiti šta vam objašnjavam. Tako da, uglavnom, jela su jako lijepa, lijepi tanjuri. Prijatno, Petra. Iskreno, nisam zadovoljna. Hello. Njegovo je prelepo bilo, a naše, mislim moje Petrino, je bilo onako, njegovo je lepše, tako da sljedeći put obavezno naručujem njegovo. Hobotnicu. Da. Meni je hobotnica bila, znači hobotnica je bila ljuta, crna pasta je bila onako češnjaka, krompir je bio slan i sve zajedno. Da, ja mnogo volim ljuto i trebalo da uzmem to, zato što je ovo bilo nekako slatkasto, tako da ako volite slatkasto, onda naručite to, ako volite ljuto, onda naručite hobotnicu. Svakako, što se tiče samog serviranja i to svaka čast. I za glavno jelo ja imam tartufe, bunde i još nešto, uglavnom preliveno s pjenicom od mlijeka. Jaju kako je? I ja i Barbie imamo isto jelo. Orada je konfetirana u maslacu. To vam u biti znači kao sporo kuhanje. Evo, za prijevod, pošto sam kuhar pa mogu to reći. Ovo su knedlač šljiva. Ovo gore znam da je ukiseljeni luk. Crni tartufi. Uglavnom, evo, veselim se ovo probati. Petra i Barbie jedu desert od kruške, voćno i jako lijepo izgleda, sad ne znam je li dobro. Ja sam opet drugačiji, desert od jabuke, ovdje je i crumble, sladoled od vanilije, ovo su kugle od lješnjaka, tako da evo sad se fakat veselim ovom da probam i vidim kako je. Ovo je fenomenalno, prelepo je, Petra moraš da probaš. Neću tebi da probaš. Prelepo je i zadovoljna sam i glavnim jelom. Baš mi se sviđa ovdje to. Ovo ti je možda i najbolje koliko vidim. Znači, a? Jel ti ovo najbolje? Pa, da, jeste. Definitivno najbolji dio večera. Da? Desert, a? Dobro. Ovaj biskvit je topal, a sladoled je hladan, znaš je sama, ako kad jedeš brownie. Ljudi, ne, definitivno mi desert najbolje. Desert mi je najbolje. Sve što ću ja reći da sam pojao sve. Mislim da je i kod tebe ista situacija. Da, ovo je samo alkoholno, to sam Da, Barbie i alkohol ne idu zajedno. Evo i Petra nam je pri kraju. Petra? Ovo s alkoholom je bio najdraži dio. Po svakom račun javit ćemo se van jer ovdje se ni ne čujemo i jako puno ljudi i neugodno nam je. Bye. Evo nas, odlazimo odavde, bilo nam je... Malo je već savršeno. Bilo je prelepo, stvarno. Da, meni se jako svidjelo. Prvo, mislim kao što sam već rekla, i konobari su bile super. Da, konobar je pitao, pretpostavljam da ovo ide na internet, gdje ovo mogu da gledam. Mnogo je bio dobar i... Evo da te pohvalimo, stvarno svaka čast. I svaki put kad dobijete jelo, on dođe kod vas i kaže vam šta se sve nalazi. Da. Svaku komponentu jela, došao je pitao nekoliko puta ali nam sve bilo dobro. Sve je bilo fenomenalno. Vino mi se posebno svidjelo, tako da mislim da ću ga... Meni desert. Da, desert je bio fenomenalno. I vino je bilo savršeno. Petra nakon svake večere ili ručka ikad. Jako još jedem. Da, evo, Barbie još uvijek... Tak se mršim ljudima da oni uvijek mogu jest, ali ja jadno nisam tak blagoslovljeno vidio ovo se sve prima. Ali neka, bolje da ljulja. Bolje da ljulja nego da žulja, tako kažu. Tri plavuše su se našle, iskustvo kao iskustvo meni bilo prekrasno. Ambijent, mirno, onak, svjetlo onak prigušena, jako lijepo uređeno. I divni ljudi sa mnom. Kako nas hvali, znači fakat je već par komplimenata nam dala. To niko nam ne radi, onak ti god odemo, ti si prva, onak si nas bulije. Ne, ali stvarno su fini i isti su kao, još bolji su uživo nego na mrežama.
i jedni su od retkih sa kojima stvarno možeš da sedneš i da pričaš. U svakom slučaju, nadam se da vam se svidjelo. Vi pišete koje jelo vam se činilo najbolje u komentare. Stavljate emoji leptirića za našu Barbie i pišite nam što želite da još snimamo u Srbiji. Evo, tako da to je to. Petra, Barbie, šta radi na kraju? Očekujte nas još zajedno, lajkujte. Subscribe. A znate sve kaj vam imam pričat. Ajde, bok! Ajde, vidimo se, ćao! Dakle, tu u sredini je subscribe. Ovdje vam je posljednji video. Ovdje je video preporučen samo za vas. Idemo da jedemo još, ćao!